Om Swastiastu. Dewalande tiring suwarga Inggih mapidawag titiang majang ring idodane pamiarsa sinarang sami aniki titiang sekesanti saka Bali lan pasraman Panji Semaragita ring rahina mangkin jagi pacang ngaturang ayah ngaturang yadnya suara kirang langkung antuk titiang wacen utawi negesin titiang nunas geng rena pangampura banget anggesane mangkin wenten jagi pacang cerita yang titiang indik kewentenan para dewa lan detione iriko ring swargana Sedang parum sarang sami ring suargan para dewa telan para detione iriko wenten paruman publik bagan mesadu ajeng Sang Hyang Wisnu ngawit mo sabdo rekalaning paruman sampun memargi ide sesuunan ide Batara Wisnu sanengen terang paruman irika ring swargana Idet yalam Dewa Sami indek baos ide Batara Wisnu para detya lan para dewa maka sami ngireng mangken ngodak pasir ane jane maniramu pulange dewa sarang sami iriki nenten nenten tios wantah iring titiang ngudek pasih iriko ring segara Tirto amarto karuru
meduwe pikayunan jagi iring manireng ngararah tirta amerta iriko ring tengahin segara Tirtoniko luwe pisan mangda idewa tata seuninga tirtone sane wenten iriko ring tengahing segara wantah luwih mau tamu pisan Janda Yo sering punika taler tirton amertone punika dados angin ngeleburing sahananing malo turmaning cendek urip sekadi asa punika keluwihin tirtone punika dalar anggon mardana jagat antuk duweh tirta amartane punika nika keh mawinan tirtane punika keanggen majeng ring umat Hindune anggen ngemartaning jagat